Mizo theologian kan nei te zinga milar takle ziak tular Reverend Joe Thoma chu zanin dar som le mili som ni khan hat ataka wangin Ebenezer dam do ina aboral achan chin tlang pui kan hriat theite kan antar lang don ani Reverend Joe Thoma hi nili thakhat sani som ni pali khan Ebenezer dam do ina hat ataka wangin ICC wa dalu ani a Reverend Joe Thoma hi Doctor le athok tu ten thei top chu in an boi puya anun nero an chan thei talo ani Reverend Joe Thoma hi po sang sanga ni na poimo tak tak achel ba ka wanglai ni chanchin buwa kolum changtu ani a Mizoram Academic of Letter buwa kolum changtu ani a Mizoram Academic of Letter chanchin buwa thu le hla tia editor ni lai mek ani Reverend Joe Thoma hi ram le nam mizo khotlang le ko shan nun ve em tu ani a ziak mi tha le critics langsar kan nei te zinga mi huai sen tak ani kum sang so fa ten khan kan chan ta KTP General Conference voi somnga pakwana kulasip dia kona nei ani a speaker atan Reverend Joe Thoma hi man ani a tunla thil om zia ti thupui mangin thu changai ngainom tak kan ngai thla ani kha kum sani somni pakhat December ninga pathiani chhnu dar khale chan ve khan ramhun veng chak kausan biagina athiamna wangin Doctor of Divinity certificate lanna le lomna hun man ani bok